Ove godine u Srbiji je rođeno manje beba nego bilo kad za poslednjih 120 godina. Umrlih je najviše još od Drugog svetskog rata. U senci korone bela kuga nas pustoši. Kako to preokrenuti? To je pitanje za Ratka Dmitrovića, ministra za brigu o porodici i demografiju. Dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Dobro jutro i hvala na pozivu. Ministre, šta se dogodilo? Nemojte reći korona, ona jeste nas zaista onako i povećala broj umrlih, ali nas je udarila pre 9 meseci i verujem da ćemo efekat njen na broj novorođenih tek osetiti. Da, neću, ali moram da spomenem te podatke i delovanje, da kažem, korone i okolnosti koje je ona stvorila. Mi smo, to su podaci koji su od pre mesec dana, dakle, zaključit ćemo ovu godinu vrlo teže i loši su rezultati koji su inače loši na planu demografije sa još gorima i to je delovanje korone i to je povećani broj umrlih za 3,5 i smanjen broj rođenih i to je dakle direktna posljedica. Ali vratit ćemo se naravno na osnovno pitanje. Ono što ja onako vidim kao eventualno nekakav tračak nade ili promjenu gledanja našega, ne samo na ovo pitanje, nego na život, to je posljedice koje će proizvesti korona. I ja mislim da... U kom smislu tračak nade, a posljedice? Da mi vidimo da smo mi list suvi na vetru, dakle niko i ništa, mi smo mnogo manje bitni u ovoj prirodi, ovoj kugli zemaljskoj prirodi koja možda nam se i se sveti i neko će reći da su tu neke druge sile. Bojim se da smo mi prešli neke granice i bojim se da mi tek ulazimo u prostor. Nama se, evo neko će da prisjeti se i malo ljudi gleda dokumentarne filmove, malo gleda, obično se organizuju i gledaju filmove ove sa ubijanjem i sečenjem ušiju i glava i reality programima. Nedavno emitovan jedan zastrašujući film koji se odnosi na topljenje glečera, gdje mi ne znamo šta će se dogoditi sa kao posljedica toga, koliko virusa, koliko miliona virusa nalazi tu i može li nešto odatle da izađe, da pokosi ovu civilizaciju da nestane. Ali da se vratimo, dakle, ovdje ja sam duboko ubeđen da ćemo mi da promenimo naše živote, da promenimo pogled da ćemo manje da... Kako sad empatija, da se sve to odrazi da je nešto što je normalno, ne samo normalno, nego nešto što je neophodno da bi mi opstali, da bar gledamo patnju drugih, ne da okrećemo glave, da se okrećemo porodici, da se okrećemo deci, da pričamo između sebe. Korona je naterala porodice da ponovo imaju nedeljne ručkove, da imaju zajedno večere, da sede kad je bio policijski čas i sada za Novu godinu, nakon dugo vremena i godina i decenija, mi ćemo biti sa svojim porodicama. Možda to donese nešto dobro, možda, ali da je na planu demografije... A sa stanovišta ministra, kako je? To mi konkretno mi kažete. Evo, korona je svakako uticala i svedoci smo, ali negde se optimistično pričalo na polovini ove epidemije da imamo baby boom u Srbiji, međutim podaci govore suprotno. Ne, to je bilo vezano za Narodnog fronta. Od januara do oktobra je bilo 806 novorođenčadi manje nego prošle godine. Jeste. Ne, manje je bilo u 2000, izaći negdje oko 1600 manje. Ali drugo je nešto u pitanju, ovo što ste postavili konkretno. 18. godine su donete mere koje su 19. godine dale rezultat, tako da se procenat, stepen fertiliteta, izvinjam se, stalno pričamo o mrtvima više nego živima, a to je rodnost, dakle koliko jedna žena u reproduktivnom periodu rodi dece. I to je uspjelo da se pomakne za godinu i po dana merama koje je vlada primenila sa 1,48 na 1,52. Ali da bi mi došli na nulu, da bi došli na prostu reprodukciju, mi moramo da budemo na 2,1. Dakle, da jedna majka, jedna žena ima u porodici više od 2 dece. Mi smo još daleko od toga, ali se nadam, jer drugo ne preostaje i radit ćemo sve što se može, jer nas neće biti.
i smo gotovi. Ali moramo biti potpomognuti u tom Apsolutno, smislu. koliko država može, naravno, ne radi se o tome da li hoće ili neće. Hoće. Žena odlučuje koliko će imati dece, napisali ste na Twitteru, kad i to moramo poboljšati, kao i to da moramo poboljšati uslove koji utiču na njenu odluku, ali da je odluka žene zapravo presudna. Da li zaista žena ima glavnu reč kada je i Ustavni sud odobrio deo zakona o novčanim nadoknadama za porodilje, zato što je ocenio da je diskriminatorski? U savremenom svetu, ja tu nemam nikakvu dilemu, žena odlučuje o tome koliko će da bude dece, jer davno su prošla ona vremena kada je žena tretirana bila kao objekat koji proizvodi decu. I to su ona vremena kad deca nisu bila samo posljedica emotivnog odnosa prema detetu, nego i ekonomskog. Dakle, zašto su porodice imale pre 80 godina 7-8 dece? Zato što su trebali da rade ta deca. Već sa 10 godina, 7 godina su čuvali stoku i radili neke poslove. Dakle, oni su bili ta kategorija. Danas mi decu imamo, odnosno mladi bračni par, zato da bi produžio prezime, da bi emotivno se drugačije osjećali, majka ostvarila. Dakle, žena je u ovim vremenima kada je ona ne dobila prava, dobila je davno, ali dakle kada je potpuno izjednačena sa muškarcima, ja se izvinjam ako vi mislite i druge žene drugačije, ali žena zaista ima ista prava i istu poziciju u društvu i ona je ta koja odlučuje sa svojim telom šta da radi, sa svojom karijerom, sa svojom biografijom i ona je ta koja odlučuje da li će da rodi ili ne. Žena je stub cele ove priče, kao što se kaže da žena drži 3 stuba u porodici. I kako mi sada da usmerimo, recimo, privatne poslodavce da imaju više razumevanja za trudnice i porodilje, pošto praksa pokazuje nešto sasvim drugačije. Može li vaše ministarstvo konkretno da pomogne i u tom smislu, pa da 2021. godina nema negativan rezultat, tako da kažem, po ovom pitanju? Na stranu korona, sve je to jasno, ali mislim da fali malo više te podrške. Naravno, tu opet podrška države i opet u pitanju je novac. Mi smo potpuno novo ministarstvo i ovih dana završavamo ekipiranje i neko će da misli, pa čekajte, vi ste sad tu u vladi, možete da radite. Ne, to je sve procedura, to je sve administracija, dokumenti. Kakva procedura? Ajte, recite, šta ste konkretno... Evo, samo jedan primjer. Samo jedan primjer sistematizacije. Dobro. Da bi neko rekao što će vam sistematizaciju, vi činite vladu. Ne, 2 meseca traje proces sistematizacije u ministarstvu, jer je potpuno novo i to moramo da imamo. Ne samo ovo, na primjer, koleginica Čomić i dobro, Krkobabić je nastavio, samo sad precizirano da je u pitanju selo i on već ima infrastrukturu, ali mi radimo dakle od početka. A da li to znači da 2 meseca sve stoji? Kod mene da. Dakle, 2 meseca ja sam napravio svojim najbližim saradnicima i ljudima koje sam angažovao savjetodavno, u smislu prijateljskom, ne savjetodavno, da tamo primaju platu. I već imam konture programa koji ću da ponudim preslici. Dajte odmah sada teze. A ne možemo, ne, to nam treba nam pola sata. Makar nešto... Treba da naravno, treba da destimulišemo. Svakako je reč koja treba da bude, da kažem, okosnica svih planova budućih stimulacija mladih parova na raznorazne načine u smislu pomoći. Ali konkretno, šta je goruće, evo, prema vašem mišljenju? Mora da ste nešto zatekli, kao neki problem. Sačekala vas je sigurno hrpa nekih problema. A ta hrpa problema je vezana za ovo što sam rekao da treba pola sata. I to mora da se obrazlaže, samo da se svako gleda drugačije, osim u onim problemima koji su identični za sve. To je jedan od njih, ste spomenuli, odnos poslodavaca, privatnika prema ženi koja odluči da rodi dete. Već od onog trenutka kad ona kaže da je u drugom stanju, drugačiji tretman ima u mnogim privatnim firmama, a posebno kad ode na porodiljski. Kako mi to da promenimo? Ajte, dajte neki konkretan predlog, ako i nije to deo da vi rešite. Čuće neko ko može. To je nešto što zaista mora da bude rešeno. To mora da se rešava sistematski. Tako je, to je gorući problem ako mene pitate. Jeste i to ćemo da rešimo zakonom, pokušat ćemo da rešimo zakonom, ali pazite, tu imate i zakon o radu sa kojim također ne možete da idete u koliziju. A možemo li mi da promenimo psihu našeg čoveka, naših poslodavaca? To je najteže. Možemo li da malo povećamo tu empatiju nekim dobrim primjerima? Sad pričamo o vašem ministarstvu. Ima nekoliko uz delovanje, dakle do sada nije bilo, delovala je država stimulativnim merama, ali do sada nije bilo ministarstva. Sad će to da bude, nadam se i verujem, i to je već veliki pomak da se o tome razgovara. Ne radi mene i radi mog ministarstva, nego jednostavno radi ogromnog problema. A kako da povećamo empatiju, kako da se odnosimo prema drugima,
tako što ćemo, a tu ste vi vrlo važni mediji, dakle, Evo, ja zato smo vas i zvali. 40 godina, Zato ste i tu. da bar jednom nedeljno ne zovete mene, nego ljude koji se tim bave, da zovete u goste. Kada ste? Ne držim lekciju. Ne držim lekciju. Daleko Molim od vas, toga da to kada ste doživljavam. imali nekoga Niti ja ko vama ima- držim lekcije, ko ali ima- dajte da nađemo ko ima neki 6 konstruktivan dece, predlog. Da. dovedite njega ovde, nemojte da dovodite starlete i one ludake i psihopate koji nam skaču na glavu svaku večer. Dovedite majku koja je rodila 5 dece. I šta mi njoj da kažemo, gde država Kažete joj u dobro odnosu večer ili prema dobar njoj? dan najpre. Naravno da Tako je. ćete Ja pitati bih joj kako prvo rekla živi, svaka čast, imate zašto joj 6 niko dece. pomaže ili ne pomaže. Dakle, ajde da tu malo mediji su presudni, vršit ćete pritisak i na nas za koje mislite da mi apsolutno možemo sve, ne možemo. Novac je tu izuzetno značajan i mediji koji treba da formulišu ovo što vi hoćete da kažete, dakle, odnosno svest. Dajte od kamere, mi imamo nešto što je neverovatno. Dakle, kad izumire nacija velikom brzinom, mi imamo porodice koji imaju 6, 7, 8, 9 dece koji žive najgore u državi. Dakle, to je nešto što moramo da rešavamo Zar nije sistemski. to, gospodine Dmitroviću, paradoks? Ako mi sad ovdje pričamo o smanjenom, odnosno novorođenčadi za ovu godinu, onda imamo primere gdje imaju po 7, 8 dece, a žive u katastrofalnim uslovima. I kako je sad to poruka svim mladim koji žele veću porodicu? Pa natjerat ćete mene onda, ajde da personalizujem stvari, dakle da sebe stavim kao nekoga na koga treba da idu te strelice. Natjerat ćete mene ako dovedete nekog ovdje da odmah dođem tu za pola sata, da ne znam, odem njima kući, da nešto radimo. Uticaj medija je izuzetno važan. Ja juče neću sad izgovoriti jednu opštinu, mala jedna opština u Vojvodini, čiji predsjednik opštine neverovatno bahat čovjek. Ja ga zovem nekoliko puta, neće da se javi. Jer me zove čovjek koji ima 6 dece iz te opštine i nema maltene od čega da živi. Zove me juče. Moram vam reći da to nije apsolutno ohrabrujuće ako kažemo da neko ko je na čelu jedne opštine ne čuje vapaje ljudi koji žive u Ne samo njegovoj to, neće opštini. da se javi ministru vlade. Što znači da ta osoba ne Što treba da znači- bude na toj poziciji. Ta osoba, ja ne znam kako je došla, on zna ako gleda ovo i oni koji u pitanju je jedna mala opština u Bačkoj. Meni to Nažalost, liči, ja ne znam ko je gospodine toga Dmitroviću, da čoveka se mi doveo. vrtimo u krug. Eto, to je sad najbolji primjer što ste rekli. Ne, tu je jedna druga stvar. Tu mi razgovaramo o temi Nije, ja kažem sad, evo imamo i taj privatni sektor. Evo, malo često smo pomenuli privatni sektor za porodilje i trudnice. Ne. Ako postoji sistem kažnjavanja, ako postoji sistem razrađen, da ima dobra prijava, da ta prijava dobije svoj proces, svoj epilog, ja verujem da bi, možda ne bismo iskorenili, ali možda bismo smanjili. Ma ne sporno to, nego je problem što smo mi otvorili temu koja je simpozijalnog karaktera, koja zahtjeva 5 dana rasprava i 2 sata razgovora ovdje i da samo zagrebemo po površini, Evo, kažu mi, izreći imamo još 3 minuta. Evo, kako ste znali da imamo još 3 minuta? Ajde onda u ta 3 minuta da probamo da izvučemo neki zaključak koji će da deluje optimistično za sve one koji nas sada gledaju. 2021. samo što nije. Svi jedno čekamo da zaboravimo ovu 2020. Šta porodice mogu da očekuju konkretno u novoj godini? Eto, vi niste htjeli da nam otkrijete šta ste sve stavili na papir kao zaduženje novog ministarstva, ali ovako ljudski, kao čovek, šta je prioritet? Šta je broj 1? Ovo je jednostavno prioritet je povećanje broja rođenih i smanjenje broja umrlih. Kad razgovaramo o demografiji, mi zapostavljamo jednu kategoriju, stalno govorimo o bebama koje treba da se rode, mi zaboravljamo da veliki broj ljudi umire. Dakle, sad razgovaramo o potpuno jednoj drugoj kategoriji društva, to su stari ljudi. I ako to smanjimo, naravno odnosno smanjimo i razliku između mortaliteta i nataliteta i rezultati će biti bolje. Dakle, to je okretanje, to je opet empatija prema ljudima koji su ostali sami, čija su deca otišla napolje. To nismo spomenuli da je veliki broj ljudi koji se iseljavaju. Ne znamo koliko ih se vratilo sada, jer nije registrovano. Dakle, ovo će tek da bude... A kakvi su podaci, to što ste rekli? Nema tačno. Nemoguće, jer je u Evropskoj uniji su bili otkazi masovno, pa se ljudi vraćali, pa se nisu prijavljivali. Sada kada, daj Bože, do proleća, ako bude neko smirivanje značajno ili do sredine leta, ne bi voleo, ali može opet da bude da će ljudi da krenu nazad, da traže posao. Ono što je ohrabrujuće su trendovi kod nas što se tiče ekonomije, gdje mi stojimo bolje nego veliki broj zemalja čak i u Europskoj uniji i nadam se da će to da zaustavi te ljude koji su došli da ostanu ovdje, da kažu ajde da vidim da li imamo ovdje nekakvu šansu. Imamo još jedan podatak koji je poražavajući, ne mogu da vučem nešto pozitivno iz godine iza nas,
kada je nema. 10.000 brakova je manje sklopljeno 2020. godine nego 2019. 10.000 brakova. Sad ja se tešim da je to ono Srbin ako ne može 500 ljudi da skupi Ima pa i toga. da Ima i toga. skače, da je Sigurno ima i odgodio. toga. Nadam se da su odgodili na 21. Ajde, jednu sada ohrabrujuću rečenicu za naše mlade parove koji nas gledaju. Verujemo da ćemo zaustavimo, dakle ja zaista ovo verujem, inače ne bih prihvatio ovo da radim. Ja ovo telalim već 20 godina amaterski naravno, da zaustavimo trendove negativne i da krenu prema tih presudnih 2,1 odnosno 2,2. Sad ste me zbunili, sad to, čim krenete to 2,0, ovo, 2,0... Da jedna žena koja može da rodi više od 2 dece. Ali da ima adekvatnu i odgovarajuću podršku svih mogućih segmenta društva i države. Od porodice, a pre svega stimulativno od države i od okolnosti u kojima razvija tu svoju porodicu. Kad se vi ja vidimo u 2021. da ponovo negde podvučemo neku crtu? Za jedno mesec i po dana, 2. Zovem vas. Važi. Vidimo se. Hvala vam.